Mwaramutse neza bakunzi b'Ikirura TV wanaho muherereye hatandukanye ku migabane igize isi abo bukeye tubahaye mwaramutse nabo ubwije ni mwiriwe. Uyu munsi ni na kane iminsi 12 y'ukwezi kwa gatatu umwaka n'uw'ibihumbi 2026 muri studio z'Ikirura TV wane ni mutungirwa Savana Gestel Gizi tugiye kubagezaho amakuru yuko abaturage bo muri Haut Plateau ndetse no muri Plateau bavyutse. Ingingo z'ingenzi zigize aya makuru tugiye kurambura mu kanya. Amakuru tugiye kuyahera mu misozi miremire y'Imurenge mu gace ka Minembwe n'inkengero zigize uyu mujyi wa Minembwe. Inyuma yaho leta zibasiriye abaturage baherereye aha muri Haut Plateau ndetse na Moyen Plateau. Turakomereza ku ndondo ya Bijombo, Rurambo, Bibogobogo ndetse n'aha mu mujyi wa Uvira. Turakubitira muri Goma nyuma yaho n'ubundi hibasiriwe n'ibitero bya leta ya Kinshasa aho zaje kugira abaturage biza guhitana. Rero ikaze kuri ayo makuru yacu yo muri iki gitondo. Wewe utarakanda subscribe uze gukoraho gukenera ngo uzozubona amakuru yizewe kandi kugihe. Reka tuyahere Haut Plateau mu gace ka Minembwe n'ingengero zigize uyu mujyi wa Minembwe. Muri iki gitondo cyo kuwa kane abaturage b'umujyi wa Minembwe cyangwa se Minembwe centre nta kibazo gihari ukugeza ubu ngubu. Kuva ku munsi w'ejo twavuga yuko mu by'ukuri Imana ikomeje gutanga amahoro, nubwo tutavuga yuko twayizeye ko ari amahoro arambye, ariko kandi kuba gusabwira ari amahoro ni amashimwe akomeye cyane. Kuva uyu munsi abaturage ba Minembwe babashe gukingura nabyo ni amahirwe. Ni amahirwe kuko leta ya Kinshasa amahirwe ntiyatanga ku bushake, ahubwo yatanga kubw'impamvu zo kunanirwa kugera ku cyo bashatse kugeraho. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo nibo bashatse gutanga amahirwe cyangwa se amahoro mu karere k'imisozi miremire y'Umurenge. Niyo mpamvu tutagomba kureka gushima, kuko ni amashimwe akomeye kuba umwanzi agerageza kubitekerezaho kugira ngo yongeraga igitero bikamusiga bikagezaho ahera mu gitondo akageza nimugoroba nta gitero agabye. Ibyo byose ntabwo ari ubushake bwe, ahubwo gusa nuko Imurenge hari Imana, ndetse kandi ubu ngubu bakaba bamaze kuba abanyabwoba kabisa, kubitewe n'uburyo bazamutse bameze, uburyo baje biteguye, uburyo baje bipanze jarapfuye. Rero ikimara kubafana, niyo mpamvu rero basigaye barubaho ngo dutere abandi, ngo dutere, ngo nimuturukaho, ngo namwe nimuturuka iryo rembo, ngo mwebwe muri aho ngaho ngo nimutangire. Bakahera muri ayo ngayo guhera mu gitondo hakaba ubwo kwira nta gitero kibaye, kandi mu by'ukuri atari uko bakijijwe cyangwa atari uko babivuyemo, ahubwo gusa ari uko basiganira gutangiza. Kuko batangiza bose baza kubigiriramo ibibazo, baza kubihuriramo n'ingorane zikomeye cyane. Nko ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo bundi batangiye ku mugoroba bwinshi kandi ni ukuvuga ngo bari barurayeho babyuka babifite, bageza ku manywa bakibifite, ngo bageze ku mugoroba bamwe baritumza baturuka iriya za Bidegu barambuka barazamuka bafata ku misozi ya za Karingi, ngo bagere muri Karingi ntawatashe. Rero ibyo byose bari mu kubirebaho, noneho bagasigaraga batahimfana babatumye. Ni gute mutuma abantu umubare ungana kuriya bamara bakagenda ntibagaruke? Rero ni ukuvuga ngo umubare wari wagerageje kwambuka ntiwagarutse, nubwo basigaye bakurikiza amabombe menshi. Nibwo nabonye Fanderwa bavuga yuko barashe bombe 60 baje kuzisigara bazirasa, ibitero byarangiye, uwatsinzwe yatsinzwe, uwarokotse yarokotse, ariko kandi abarokotse n'imbagwa abenshi n'abasigaye aho ngaho. Kandi ibyo zose babitewe mu shukuri n'ubuyobozi bubi bafite hariya, bakomeza kubashuka mu ntambara batagishoboye. Intambara barayindaniwe, baratsinzwe, bakagombye kuba iyo baje kuba ari abantu bazima, bakagombye kuba kuri none baramanitse amaboko baravuze ibi bintu mu shukuri tubivuyemo, turatsinzwe. Uku niko gutsindwa kw'abagabo, tugomba gusubira iyo twaje tuva. Ariko rero kubera ko n'ubundi bagifite leta zikomeje kubasapotinga, yaba ari ingabo, yaba ari ibikoresho, yaba ari n'amadrone, bakomeza kubongera, ariko nanone bakabibongera ku mitima yo guhagarara ku mirongo y'urugamba byaranze. Rero niko bimeze kugeza ubu ngubu muri iki gitondo. Rero muri Minembwe tasasurira avuga, reka dukomeze dushimira Amadubu n'Intare bahagaze neza ku mirongo y'urugamba kugira ngo bakomeze kurindira abaturage bose umutekano. Nyuma y'imirwano n'ubundi leta ya Kinshasa ibitero ikomeza n'ubundi yaba ari byo ku butaka ndetse no mu kirere ikomeza kugaba ku baturage
abaturage baherereyeho Plateau muri aka gace ka Minembwe kuva ku munsi w'ejo kugeza muri uru rukerera cyangwa se muri iki gitondo. Ubu ngubu hamazeho guca ni 1:37 masaha ya Minembwe. Ni ukuvuga kuko haracyatekanye, hari agahenge kugeza aya masaha leta ya Kinshasa nta sasu irabasha kurasa. Gusa hari icyabaye aha muri aka mu burasirazuba n'ubundi bwa Minembwe haza point zero, leta ya Kinshasa yasubiranyemo yonyine kuri yonyine. Bivugwa kuko ari umukoroneri yabashije kwica muri ubu buryo ki iri mu gukoresha izi ndege za drone itazi kuzikoresha, ati yaje kwisubiza gusubiranamo yonyine, iza kandi kumurimbura muri point zero. Yego, iza kwirasa. Iza kwirasa yonyine kuri yonyine. Ariko bivugwa kuko bashobora kuba banasubiranyemo kuko hari ibintu byinshi baheba. No kuvuga ngo ubushize bari baheruka gupfa ibiryo hano point zero. Umukoroneri w'umurundi n'umukoroneri wa FARDC. Bamwe ati nimwe murya neza, abandi ati namwe nimwe murya neza. Zo zonyine bibi intandaro barashwana. Rero kugeza n'ahangaha bamwe bavuga kuko iyo yoba n'intandaro yo kuvuga ngo drone ize yice uyu mukoroneri wa FARDC, abandi ati n'abarundi babagambaniye, abandi ati nibiza leta ya Kinshasa n'ubundi itazi gukoresha izi mbunda cyangwa se izi ndege. Ati ibyo zose bishobora kuba ari byo turufu yo kuvuga ko baze gusubiranamo. Rero uko niko bimeze ahangaha. Reka dushime Nyagasani ikomeje kubatiza umurindi bonyine bo gusubiranamo. Erega nibyo abapfa ni byinshi, urebye uburyo ni benshi yari ku mirongo y'urugamba. Akenshi tukuze kubivuga iyo amadubu n'intare bakoze akare kuri strategique kabo, wenda mu kubw'impamvu zabo bakava ahantu. Icyo gihe Wazalendo nibo bikubita ku gatuza yuko aribo bafashe hahantu. Ariko iyo habaye gutsindwa kose ubutsinzwe bazawufata bakabwika kuri FARDC. Uko n'ubu hano kuri point zero kuba barananiwe kwinjira muri Minembwe, bafite abandi baba babyegekaho, kandi uko bagenda babyegekanaho niko bagenda bazamura tension hagati muri bo, kigatuma no basubiranamo bakicana. Kuko ari Wazalendo wenda zishobora kuvuga ati nimwebwe FARDC kuba twarananiwe kwinjira muri Minembwe centre, ni mwebwe. Wenda FARDC kabayo nababwiye ati mwebwe mwakoze iki kugira ngo tuyinjiremo. Wenda ugasanga nizo conflict hagati byanga byakunda urugamba bafatikanye, nubwo baba bahuriye ku mugambi wo kwica umututsi n'umunyamurenge muri rusange, ariko kandi bagira ibindi byinshi bapfa ku mirongo y'urugamba imbere. Wibuke neza kuko ni ukuvuga ngo n'isubiranamo ryabo bonyine. Nuko bafite ni benshi hariya, bafite komandema zitandukanye. FDLR ifite uko yiyizi yonyine, Wazalendo bafite uko biyizi bonyine, Maimai bafite uburyo biyizi bonyine, FARDC bafite komandema yabo, abarunda batanzania. Izo abo rero ni ukuvuga kuko hariya hahuye abantu batakagombye guhura kandi bose bumvikanye ku kintu kimwe cyo kurasa umunyamurenge. Ariko kandi bonyine ubundi nyuma yo kurasa umunyamurenge nta bundi bwumvikane bafite. Si nico cyonyine badahuriyeho. Ni ukuvuga ngo si ibyo bihugu byose uvuze n'aya mabandi yose, ni ukuvuga ngo hari abaje bakurikiye inoro, abandi baje bakurikiye imishahara bahembwa ku kwezi, bakavuga ati reka dukore kugira ngo ukwezi nigushira duhembwe. Ntashaka gutakaza ubuzima bwe, azi ko ategereje amafaranga y'umurengera wenda azahabwa ku kwezi. Undi kayirukanga bahabwa ati ibyo zose dushobora kurangiza inka ku musozi, twayifata twayitema, icyo gihe turajya inyama duhake. Akumva ko impishiye iramuhagisha. Naho abandi ko baravuga ati ibyo zose tugomba guharanira kugera kuri iki kugira ngo ibirombe by'inoro batwemereye byaba byakunda tubigereho, tuzagavuramwo ibyo zose wenda hari icyo bizadufasha. None ibyerekezo biratandukanye, buri umwe wese karagwana afite icyo ahayirozaho, undi karirozaho. Niyo mpamvu rero urugamba bagwana nta cyerekezo rufite. Nimba ari ibihugu bine biri kumwe n'abandi bantu batandukanye nk'abantu ba genocidere ba FDLR, bagasaba bakabana n'amabandi ya Wazalendo, bose nk'amagurupe 6 ayo ngayo, ayo n'abamerceneri ba 7, ayo magurupe yose ko ari 7 afite ibibazo bitandukanye. Buri umwe wese afite inyungu ze arariki. Niyo mpamvu uzanga byakunda nta rugamba bazopfa baratsinze. Bitandukanye na MRDP irwanira kubaho, yavuga ati ababyeyi bacu ntibapfa tukihari, cyangwa se twebwe ntidushobora gutega amajosi ngo ushatse wese ateme, uwiga kurasa wese tazotwigiraho.
rero tugomba guhangana n'icyo kintu bafite intego imwe yo kwirinda yo kwirwanaho nabo bano bafite inyungu bashize imbere baba bagwanira kugira ngo usanga barebe ko buzigiraho rero nose ubutsinzi babukura bizashoboka uko niko byifashe ahangaha muri Minembwe ndetse n'inkengero zigize uyu mujyi wa Minembwe twababwiye kuko hari hagituje reka twerekere n'ubundi aha ku mirongo y'urugamba aha ku ndondo ya Bijombo naho n'ubundi izi nkozi z'amaraso leta ya Kinshasa ku bufatanye n'ubundi n'abambari bayo bose bakomeje kandi gushotora ibirindiro by'ingabo zatwirwano cyangwa se gushaka n'ubundi kwica abaturage no kubarimbura ariko bakaza gusanga n'ubundi abasore bahagaze bwuma ku mirongo y'urugamba bakaza gusubiza inyuma iki gitero kihaye gisatira abaturage aha ku ndondo urabizi neza kuko abasore bahagaze bwuma hazamitamba ndetse babashije gukubita umwanzi bamusubiza inyuma bitewe naho uyu Aduyi yari yaturutse niko bimeze aha ku ndondo Aduyi wari mitamba bamwigijeyo bamuzanye hano za Buhonde yego bamushubije uribuka kuko bari bagwanye Aduyi atambuka Buhonde aza mitamba rero ni ukuvuga ngo nyuma y'imirwano rero Amaduyi yasubiye kandi kwiyegeranya akubita umwanzi arasubira kandi amwinjiza iki kibira cyo mu Buhonde arakimuhurutsa rero ni ukuvuga kuko abasore bari ahangaha by'ukuri turabashimiye bakomeje guhagarara bwuma kandi aha hantu hari mu kubera urugamba nuko amanetiwake yahakunda kugora ariko hari mu kubera urugamba rutoroje ni ukuvuga kuko Aduyi irimo gukubitwa ahangaha barimo kwama bamwikonereza hafi kuje kumugeza za Kirungu kandi urabizi ubwinshi bwa Aduyi buri hariya ingabo aherutse kohereza hariya zitagira umubare yego ingabo aherutse kohereza hariya zitagira umubare by'ukuri ubwinshi bwazo ariko kubera kuko n'ubundi abasore bahagaze bwuma hariya bakaza gukubita uyu Aduyi bakamusubiza inyuma twareka kubashimira ku mukingi bafite n'ubundi wo kurindira abaturage umutekano ndetse n'ibyago undondo ya Rurambo abaturage naho barakinguye barazutse kugeza aya masaha nta kibazo kiri hano muri Rurambo nubwo Aduyi akomeza gukubitwa muri utu duce ahirihimba ashaka andi mayeri yo kuvuga ngo ace mu zindi nzira ngo arebe uburyo yohuruka za Rurambo hazakageragere agatera mu baturage ntibzomukundira hariya hari uruzitiro atabasha kurenga abasore bahagaze bwuma hariya muri kariya gace yego rero uko niko bimeze hano ku ndondo ya Bijombo naho indondo ya Rurambo umutekano wacari wose nyuma yaho Mayimayi ndetse n'abambari bayo bari bagerageje kuzamuka berekeza muri biriya bice ariko kandi Amadubu n'intare ntibamweremereye ntibanamworoheye baje kumuhana bikomeye kugezaho ubu ngubu umwanzi yamaze gutuza yaracecetse naho hano Bibogobogo umutekano w'abaturage barajutse muri iki gitondo barakinguye umutekano wabo uracifashe neza ndetse n'izi ngabo ziracari nyinshi niho hari mu kuvamo zimwe zikerekeza ruguru zigatanga musada kimwe nuko harimo n'izindi ziri mu gucika zigataha hariya amakuru bakira ni mu nzira bakira amakuru y'abazamutse bakanakira n'amakuru y'abagarutse rero iyo bahuye n'abagaruka bababwira amakuru y'ibyabereye iriya ruguru mu misozi miremire bamwe muri bo b'umutima woroshe bagacika ariko kandi abandi bakicara bakavumirira bagashinyiriza kuko n'ubundi hariya nta yandi mahitamo bafite babaye n'abageze hariya cyangwa se abasubiye iwabo uribuka ko Perezida Ndayishimiye yigeze gutanga igihano ku basirikare bacitse urugamba ko kuzenguruka igihugu cyose icyo ni igihano gikomeye bari babahaye kitoroshe kabisa ko kuvuga ngo bazenguruke igihugu n'amaguru icyo cyari igihano rero n'abandi basirikare benshi muri bo bacitse basohoka igihugu barahunga ndetse aho baje no gusohora itangazo rivuga yuko nta musirikare n'umwe wemerewe gutunga pasiporo kuko abenshi ngo bakoreshaga pasiporo bagasohoka igihugu bagahunga kubera urugamba Ndayishimiye yabashoyemwo batazi batumva badaha agaciro mbese batekereza gusa ko ari urugamba rwo kubicisha nta kindi ku nyungu ze ku giti cye cyangwa se ku giti cya famiye kuri famiye ye rero kuri iyo mpamvu byatumye abaturage benshi mu by'ukuri basa n'abinubiye iyi mikoranire cyangwa se iyi mikorere yo gutuma ingabo hano muri
Sud Kivu na Nord Kivu gituma abenshi bacika imirongo y'urugamba. Naho hano nanone tukiri mu Burundi kuko niho tugeze mu Burundi ku munsi w'ejo bafunguye Ale Bunyoni. Uyu mugabo rero akaba yari umunyapolitike ukomeye cyane ndetse warutegetse yari premier ministre wakoranaga n'ubutegetsi n'ubundi ariko kandi aza kuzira n'ubundi imvo za politike kuko ngo batekerezaga yuko bashobora gukubita kudeta ariko bwari ubwoba kuko uriya mugabo nawe arasa naho ari hasi mu bintu za politike icongeyeho imikorere ye mibi akenshi akomeza kugenda yikanga igitondo n'umugoroba yuko hari abo haguruka bakaba bamukubita kudeta. Ni nayo mpamvu zatumye umupaka w'u Burundi n'u Rwanda yaze kufungura ngo impamvu z'umuntu umwe gusa uri hakurya mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ngo aratekereza ko yogaruka ngo agakubita kudeta ariko ubwo n'ubwoba afite amakuru afatika kuko sari hari ibyo rero niwe kandi nibyo yabikoreye kugira ngo afunge umupaka ariko kandi mu by'ukuri abareba kure babona gusa ko ari ubwoba n'ubwoba yuko politike ye iri hasi cyane bagatekereza ko abandi Burundi cyangwa se abandi baturage b'Abarundi bashobora kuzaza bambuka wenda bakaja gucura imigambi hanze y'igihugu bigatuma wenda bazogaruka bakamukubita kudeta. Iya ni inzira zo kugira ngo yikize abashobora gusohoka igihugu n'abashobora kwinjira kugira ngo bataza kumukuraho kuko ubuyobozi bwe ingoma ye twavuga yuko nayo iri mu zatobose zitaratangira akazi kazo. Aha muri iki gihugu cy'u Burundi ni ukuvuga kuko uyu n'ubundi Bunyoni warekuwe uyu mugabo ni umugabo yabaye n'ubundi premier ministre w'iki gihugu cy'u Burundi ndetse aza kuva kuri izo nshingano aba umuyobozi mukuru wa polisi muri iki gihugu cy'u Burundi. Rero ni umuntu wari ukunzwe n'abaturage ni umuntu wari ufite ijambo mu gihugu. Urebye uyu mugabo igihe cya perezida Nkurunziza uyu mugabo yari akomeye yari afite ijambo mu gihe uyu mugabo yafatwaga n'ubundi nka perezida mu gihugu. Rero kuri iyi ngoma y'uyu mugabo aje asanga uribuka binavugwa kuko ari we wahitanye sebuja amuhaye ubutegetsi ahita amukuraho. Rero yabonye ko yagiye ashaka uburyo agandamiza cyangwa se yica aba bantu bafite sikise mu gihugu bafite abaturage benshi. Niko kuko gufata uyu mugabo Bunyoni amushinja ibyaha bitariho bidafatika byo gukubita kudeta. Niko kumufunga yaragize hafi wari umwaka wa 3 afunzwe. Rero uku kuza gufungurwa kwe reka tuzitege turebe nimba uyu mugabo agaruka mu ja politike cyangwa nimba bahita bamuheza ntagaruke muri politike. Yego ariko by'ukuri binejeje Abarundi kuko byari byababaje uyu yari umugabo bakundaga cyane abaturage benshi ahubwo hari n'igihe bamuhaga n'amahirwe yo kuyobora igihugu kuko urebye cyane muri bimwe uyu mugabo yatumye amufungira yarazi neza kuko uyu mugabo aziyamamaza cyane kora kwari kumuca intege no kumumara mu baturage kumushinja ibyaha ritariho bidafatika. Hanyuma naho ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira ni ukuvuga ngo abaturage kuko meze barakinguye umutekano wabo ni wawundi. Umutekano wa hano iyo tuvuze ngo ni wawundi ni ukuvuga kuko uyu mutekano wa hano muri uyu mujyi wa Uvira ntawuhari. Twawuhari kuko abaturage ntabwo bishira ngo bizane izi murabizi neza ahara izi za takataka iyi wazalendo ndamutekana abaturage baba bafite ni ukunyuruza abantu babakutwabo barasagura ubusa ariko kugeza aya masaha abaturage baravyutse n'uwo mutekano muke wabo mu kiyaya ni ukuvuga kuko naho haracatuje ntasasurira avuga hano muri iki kiyaya cya Plaine. Yego haratuje haratekanye ukaza ukagera Gatogota ndetse na Kamanyura nuko uzifashe tukubitira ahangaha. Rero muri uyu mujyi wa Bukavu tugera aha muri uyu mujyi wa Goma nyuma wo kwibasirwa n'ibitero by'indege zo mu bwoko bwa drone. Bukavu abaturage bajutse neza muri iki gitondo umutekano w'abaturage muri rusange bameze neza. Naho mu mujyi wa Goma reka ariho tuza gusa n'abagiye guhagararira ni ukuvuga ko hano mu mujyi wa Goma nyuma yaho ibitero za leta ya Kinshasa byishe bamwe mu bakozi ba Union Européenne cyangwa se bari abanyamahanga
uyu munyamahangakazi waguye hano mu mujyi wa Goma ibinyamakuru byinshi byaje kumugarukaho byinshi bitandukanye ndetse byanatumye n'aha mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo haza kubera conference de presse yihutirwa aho batangaje conference de presse mu gitondo nimugoroba iraba rero ibyo bintu ntibizabagaho ahubwo barayitangazaga agashira nk'iminsi 2 cyangwa 3 bakabona kugeraho ariko yahise yinkubagaho ndetse haza no gusohoka urwandiko rurerure cyane rufite page 9 rwa AFC ni ukuvuga ngo ibi byose rero ni ibigaragaza yuko mu by'ukuri habaye ikintu cyashegeshe imitima y'abaturage benshi ndetse n'abandi banyapolitiki benshi babyanditseho cyane reka tubanze tugaruke ku mvukire z'Umurenge ka Dr Fred Kaniki yaranditse Maître Moise Nyarugabo yaranditse Minister Mirere yaranditse abandi benshi mbese ntabwo twabatondagura ngo turangize ariko reka mvuge cyane kuri iki kintu bano bagabo bagarutseho banditse babazibo ni gute umufaransa-kazi wapfuye yishwe na drone ariko mu Minembwe imyaka 9 ikabishize abanyamurenge bataka mu gitondo na nimugoroba batarabona n'urwandiko na rumwe rubatabariza batarabona na media nimwe ikomeye ibavugiranira mu gihe bandika buri munsi tagikorwa kiza kibera iwacu bareke kukimenyesha ariko nta bantu barakora commentaire byivuze ngo bavuga ati aba bantu bahora bataka ni bandi cyangwa se kwaga ngo biriya bibazo zatangiriye iwacu MONUSCO ihari kandi MONUSCO yagombaga gutanga ni Nations Unies yagombaga gutanga amaraporo ariko ibyo byose zabaye MONUSCO iri hara mu madego ntabwo yigeze itanga raporo cyangwa se ngo iyo raporo ngo igende byibuze ihuruke tubone za Nations Unies na Union Européenne bicaye baba bidebataho byibuze ngo bavuge ngo ibi ni ibiki bibera hangaha aka gace kabaye gute kubera iki bigenda gutya ni ukuvuga ngo buri munsi muri Minembwe bombe zisaga 50 na 60 180 zigeze kuraswa umunsi umwe ibyo byose amazu y'abaturage yarahiye yarashize amatungo yarashize abana abasore ko barashize ibyo byose leta ya Kinshasa n'ibindi n'aya mayinyo y'European n'ibiki izitakataka zose ntaco batazi kuki batarabivuga ariko umudamu umwe ejo Emmanuel Macron yaranditse n'abandi bayobozi benshi batandukanye baranditse ibinyamakuru zaranditse byose birapostinga ese uyu mudamu umwe afite amaraso asukwayo ni kirepe no kuvuga kuko akaniko karengane duhora tuvuga umunsi ku wundi muribuka kuko mu makuru yacu tutoreka kugaragaza karengane tuhaturengana ni ukuvuga ngo tugize imyaka 9 tuwaye dupfa abaturage bo muri Hoprato bapfa umunsi ku wundi bagabwaho igitondo n'umugoroba nta bayobozi bakomeye b'ibihugu bandika kandi baratakirwa barabibwibwa pe habe n'uyu perezida w'Ubufaransa arabwibwa ninde utabizi ariko hapfuye umuntu umwe yego ubonye ukuntu bigenze ni ukuvuga kuko abano baturage bari Hoprato nibo badafashwe nk'abantu bafashwe nk'inyamaswa hari n'inyamaswa nazo ntabwo inyamaswa zipfa gupfa gutya gusa urebye n'ejo barakuvuga ngo hapfuye ngo umugore w'Umufaransa uyu Karine ngo ni umuntu umwe abandi bari nakongera akavuga ngo hari n'abandi mu yandi magambo hapfuye umuntu n'imbwa mu yandi magambo ubukoroni tugaruke gato ubukoroni ni kaho butararangira n'ubundi muri ibi bihugu byacu urebye kuko tugifata ngo Umufaransa ngo gute Umufaransa araruta gute umunyamurenge ni ukuvuga ngo urebye aramuruta se gute nyine sibyo nari kwaje se iwava amaraso y'ikirepe cyangwa se ni icyatsi kibisi ni icyatsi cumye ni ibiki ni gajwe cyangwa arafite irindi bara inani yiwe nationalite yiwe ifite agaciro kuri we ni wabo nationalite yanje ko mu Kongomani ifite agaciro kanje ni wacu ibaze barashe umwana w'umumineri umwana mutoya mu Minembwe kandi bica ku mbuga inkoranyambaga hirya no hino abantu nabo babigeze bavuga harasubira hafa umukecuru urengeje imyaka 100 warashwe amasasu agera ku 8 mu gatuza kandi arashwe n'igihugu citwa ni leta yitwa na leta reka tuzite gutyo nubwo atari yo ari igiformulaire gusa cyangwa kiraho reka tuvuge ngo leta irasa umukecuru w'imyaka 100 n'imisago imurasa amasasu 8 mu gatuza
kandi ibyo zose aba bayobozi bacu ntako batagize baramaganye bashira ku mbuga zose zitandukanye birasomwa. jewe nigeze kureba Twitter ya X cyangwa se X ya Metero Moise Nyarugabo yakurikiranwe n'ibihumbi na rero sigeze ku bihumbi 60 ndagira ariko nta reaction zifatika zigeze zizaho uzigira ico zivuze. Rero no kuvuga ngo uyu mudamu warashwe yavuye amaraso atukura kimwe n'abandi baturage ba Minembwe bapfa buri munsi. Niki gituma uyu mudamu afa ari umwe? Ibyo yakoraga n'ubundi zari bihawe agaciro, nta kibazo yakoreraga abaturage. Ndetse ahubwo nabonye nahise yandika yuko ngo yarashinzwe iby'abana. Aho Wiringoma wapfuye yarashinzwe iki? Yarashinzwe kuvuganira abakongomani bose muri rusange. Afande Makanika Lieutenant General Peasonam no kuvuga ngo yapfuye ziriki cyeziza abaturage yarakwagwanira yarasize imiryango ye hirya ya Minembwe. Ariko se yaragiye gufana n'abandi baturage babo base n'abanyina n'abanyirasenge n'abanyirakuru n'abandi abantu bose yagiye kubapfira. Cyafiriye amoko hariya muri Minembwe ntiyasize abashina abafurero n'ababembe n'abanyitu n'abandi bose n'abakasayi n'abaki n'abaruba bene wabona bisegeti cyabasize hara muri Minembwe. Kuki atihoreye kuki batabisha? Ariko rero umuntu umwe umuturage umwe ngo kubera ko gusanga afite uruhu rutukura cyangwa se rw'umweru ngo bibaye impamvu ngo amahanga nasakuze. Ariko harakabaho Irani n'ubundi kuko Irani nubwo babafa ariko kandi ko barigwanaho nk'abantu b'abagabo. Ni ukuvuga ngo akagasuzuguro ka Trump n'ibindi bihugu bitandukanye ko barakikuraho. Nubwo hari igihe bazaje kuvuga ngo Isiraheli ngo uzavuga Isiraheli nabi ngo azavumwe hazavumwe igwirige niki kizamuvuga kuvuma. Isiraheli ni igihugu none se nimba kigenda kigashotora kuba Irani yari ifite umuyobozi wabo afite imikorere yiwe batumva nimba ariko yikorera intwaro kandi bo barazitunze. Amerika itunze izo ntwaro bakwamubuza gukora yabanje ikazisenya. Ariko barangiza ngo ibiki nabiki ibintu byo kuvuga ngo bafite demokarasi badashaka kuyihesha abandi. Rero aya maraso y'inzirakarengane mu misozi miremire y'Umurenge karataka ku misozi abategeye amaboko ngo nimugire ico muvuga. Nta mahanga mwe mukomeza kugenda murebera abaturage bicwa umunsi ku munsi ariko mucecetse mwarangiza ngo murama niki mumaza ahubwo ko muri abo gufa namwe kimwe n'abandi bose mukarangira ahubwo abo bona imbaraga ngo basapotinge Irani. Ikibazo nayo nuko iri mugende kaja kwihorera ku duhugu dutoya ikananirwa kuja kwihorera ku gihugu ca igavye igitero kuri Amerika. Niba yari bishoboye kugendeje kurasa Irazu nini White House ije kwisenya kuko nico gihe Amerika wenda yotekereza ko na nyina wundi avyara umuhungu. Nyuma y'ibi bitero byagabwe ahangaha kuko twari tubikomojeho aha muri uyu mujyi wa Goma urebye kuri bivugwaho n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye kandi buri banyamakuru bose cyangwa se ikinyamakuru gikoresha ijisho ryacu n'uburyo kiri bivuga. Iyi ndege mu kurasa ahangaha birasa kaho ari igitero cyagize umwanya urebye neza cyagize umwanya mu kirere AFC yahanganye naco. Urebye ntabwo bavuga kuko ari indege yarimo zari nyinshi hari zaje kwanza kubanza gutaka yego hari nizaje kurasa. Rero AFC mu kuvuga kwayo ivuga kuko yahanuye zibiri. Rero mu guhanura izi ndege zibiri ni ukuvuga kuko izi zindi z'ubutasi zabacitse. Kandi rero sintekereza kuko izi ndege ziza gutata mu kirere zarangiza AFC ntizibona. Birashoboka numvishije ejo Dr. Barinda abivugaho aravuga ngo gisegeti karakora mbinu zose akagenda ahinduranya indege zitandukanye. Urareba izo titwa bafana 100% kuko urebye za Irani zirikingi za Israel zirikingi abantu bihugu bindi byose biri mugenda bigabwa ibitero birimo za Dubai zirakingi. Ariko kandi hari indege zimwe zica muri humye ubwirinzi. Mu byukuri indege yakoresheje n'indi markesha yaranavuze neza aravuga ati izi ndege ndetse twanazirashe ariko kandi n'izindi ndegesha n'izindi zajesha. Niyo mpamvu rero zagerageje gukora bino zakoze ariko kandi twagerageje ndetse twanazirashe ndetse n'iyi mbinu yazanye shasha nayo tugiye guhangana nayo neza. Mu yandi magambo arasa n'uwahinduye izindi drone nshasha
zishobora kuba zifite ubwirinzi cyangwa se ubudahangagwa bwo kuba zapenetra zakwinjira mu bwirinzi zikaba zahuruka. Ariko mu by'ukuri icyo kibazo ni ikibazo bagiye guhangana naco kandi bivuye inyuma. Ntabwo twabashinja byinshi cyane izo zose mu gihe bari banazihanuye, urumva bari maso gusa zishobora kuba zifite ubundi bwirinzi bwo burundi rwego cyangwa se ubundi budahangagwa. Naho hano kuri Goma, tugira kuri Goma nuko uwitwa Mutoka, uyu mugabo yavuze ati se ko muri ikangiki, ariko leta ya Kinshasa ntabwo irasohora itangazo ryemeza ko yakoze bino bintu. Ariko uyu mugabo witwa Mutoka bigaragaza neza ko ari we babikoze, yigambye aravuga ati se ko muri mushakira igitero kure cyagabye kuri Goma, turi hano Nyiragongo, twebwe turaha muri Nyiragongo, yaba FARDC n'abambari bacu niho twese tuherereye, isaha n'isaha dushobora kumanuka mu mujyi wa Goma. Mu yandi magambo bashobora kubikora bari hano Nyiragongo. Rero ni igitero kitari cyo gushakishwa, nubwo amahanga benshi bagiye babikoraho kuri iki gitero bashaka kujijisha ngo iperereza, ngo bazoperereza, ngo ibi ni ibintu zo guperereza se birashakishwa se. Ndetse nabonye n'akantu ka montage bakoze ka AI bavuga ngo iki gitero bacegeka ku kindi gihugu. Ibi bintu leta ya Kinshasa ikomeza gukora si ibintu zo gushakishwa, si ibintu zo gushakira kuri AI. Abakoresha AI n'abafite umwanya wo kwica nabi, ariko ibitero aho byavuye harazwi kandi harafatika. Rero uko niko byifashe muri Ho Plateau ndetse na Maye Plateau. Reka tubwire abakunzi b'Ikirura TV mudahwema gukurikirana amakuru yacu nakagaruka. Rero naho butaha reka dukomeze dukurikirane cyane ibiri Ho Plateau aha mu misozi miremire imuhira, kuko nubundi umwanzi ariho yibasiriye cyane. Dukomeze turebe hagize igihinduka, turi maso kubagezaho amakuru mu buryo bwose bushoboka. Ikirura TV 1.